Tubahaye ikaze kuri Nagara Official, mwumva inkuru zitandukanye zagiye zandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye yaba hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, muri politike, mu bukungu, imyidagaduro ndetse n'ahandi. Reka duhere kuri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru igihe ivuga ko kera kabaye abasirikare b'Afrika y'Epfo barimo n'abatwite bashobora gutaha banyuze mu Rwanda. Ingabo za Afrika y'Epfo zari zimaze iminsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanya n'ingabo za FARDC mu kurwana n'umutwe wa M23 zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Afrika y'Epfo yohereje ingabo zirenga 2900 mu butumwa bw'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo. Izi ngabo zazanye n'iza Malawi na Tanzania, zisangayo iz'u Burundi zifatanya na FARDC, Wazalendo n'abacancuro b'abanyaburayi, ariko M23 ibakubita inshuro hapfa abasirikare 14 ba Afrika y'Epfo. Goma irafatwa, abasirikare bari bayirimo bazengurukwa na M23. Ingabo za Afrika y'Epfo zahagaritse imirwano, ihurizo risigara kukumenya uko bazava mu burasirazuba bwa Kongo kuko ikibuga cy'indege cya Goma cyangiritse. Inteko nshingamategeko ya Afrika y'Epfo yamaze iminsi yose igitutu Perezida Cyril Ramaphosa ngo acyure ingabo z'igihugu zireke kwicirwa mu mahanga zizira inyungu z'umuntu ku giti cye. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka aherutse kubwira itangazamakuru ko igihe kigeze ngo ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu bigo bya MONUSCO zitahe, ndetse bagiye kuzireba bakazibwira ko inzira ishoboka zanyuramo hari umupaka w'u Rwanda. Ati byavuzwe kenshi ko twe twiteguye kubaha inzira bakagenda. Ikibuga cy'indege cya Goma ubu ntibyashoboka ko bagikoresha, hari ibisasu byinshi bigitezemo, n'inzira y'indege yuzuye ibinogo kubera ibisasu byaharashwe. Twababwiye ko bashobora kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo, twe nta kibazo tubifiteho. Twababwiye ko nubwo bari kuba mu birindiro bya MONUSCO bagomba gusubira iwabo. Amakuru avuga ko abasirikare bazanyura ku mupaka w'u Rwanda kuwa kabiri tariki 25 Gashyantare 2025 ari 189 bakomeretse, harimo 5 baremenge cyane n'abagore 2 batwite. Izi ngabo zageze muri Kongo mu mpera za 2023. Depite Kari Naus mu ntangiriro za Gashyantare 2025 yavuze ko u Rwanda rwahaye Afrika y'Epfo inzira yo kunyuzamo imirambo ikayanga, ivuga ko byabara agasuzuguro. Ati Perezida Kagame yahaye Afrika y'Epfo uruhushya rwo gukoresha inzira yo mu Rwanda, ariko Afrika y'Epfo yibona nk'agasuzuguro ihitamo kudakoresha ayo mahirwe. Abadepite b'Afrika y'Epfo bashinja Perezida Ramaphosa kohereza ingabo z'igihugu gupfira muri RDC mu nyungu ze. Perezida Paul Kagame yakiriye muri Village Urugwiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy, baganira ku mubano w'u Rwanda n'Ubwongereza n'uburyo hakenewe igisubizo kirambye ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hariko gishingiye ku biri kubera muri iki gihugu nyirizina. Kuwa gatandatu tariki 22 Gashyantare mwaka 2025 nibwo Perezida Kagame yagiranye ibyo biganiro na Minisitiri David Lammy, amusobanura ko u Rwanda rushyize imbere amahoro, hariko ibijyanye n'ubusugire n'umutekano warwo bikwiye guhabwa agaciro no kubahwa. Naho mu karere ka Rubavu babiri bafatanywe udupfunyika 2,000 tw'urumogi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu yataye muri yombi abagabo 2 bakekwaho kwinjiza mu Rwanda udupfunyika 2,000 tw'urumogi barukuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bafatiwe mu mudugudu wa Terimbere, akagari ka Terimbere, umurenge wa Nyundo, akarere ka Rubavu kuwa 22 Gashyantare mwaka 2025, n'ubundi n'uyu mwaka saa 9 n'igice z'amanywa nibwo ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe kurwanya magendo n'ibindi byaha ryafatiye mu cyuho abagabo 2, uw'imyaka 20 n'undi w'imyaka 31, bafite utwo dupfunyika tw'urumogi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SSP Karekezi Twizere Bonaventure yabwiye igihe ko abafatanywe uru rumogi bari barutwaye mu gikapu. Yongeyeho ati ibiyobyabwenge ni bimwe mu biteza umutekano muke kuko bishobora gutera urugomo, bujura n'ibindi byaha. Kubirwanya n'inshingano ya buri wese kugira ngo igihugu kigire umutekano usesuye. Umutekano uraharanirwa kandi buri mutura Rwanda afite inshingano yo kuwusigasira, atanga amakuru ku gihe no kwirinda ibikorwa byose bifitanye isano n'ibiyobyabwenge. SSP Karekezi Twizere yashimiye abaturage batanze amakuru yatumye bafatwa, abonera no gushishikariza abaturage muri rusange kwirinda ibyaha bisa n'ibyo. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi afite ikibazo cy'indimi ebyiri, aho hamwe yumvikana avuga ko adateze kuganira n'umutwe wa M23, ubundi yaba ari kumwe nabo mu burengerazuba bw'isi akababwira ko yiteguye kuganira nayo.
Minisitiri Nduhungirehe yagarutse kuri iyi myitwarire ya Tshisekedi mu gitondo cyo kuri iki cyumweru mu butumwa yashyize kuri X avuga ku nkuru ya RFI avuga ko uyu mukuru w'igihugu yashimangiye ko adateze kuganira na M23. Iyi radiyo y'Abafaransa yatangaje ko Perezida Felix Tshisekedi ari kugerageza kwegeranya ingabo kugira ngo agabe ibitero bishya kuri M23. Ngaho reka tujye mu myidagaduro. Nyuma y'igihe kinini acecetse Konfi yashyize hanze indirimbo nshya yise Fia ndetse agaragaza imbogamizi zatumye abakunzi be bamubura ndetse atanga icyizere cy'uko zakemutse. Uyu muhanzi yabigarutseho mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru Igihe cya hano mu Rwanda, aho yavuze ko uyu mwaka ateganya ibikorwa bitandukanye bizatuma abakunzi be bamubona kenshi kurusha uko byagenze umwaka ushize. Ati umwaka ushize nahuye n'ibibazo birimo n'uburwayi bwanyibasiye bituma ntagaragara cyane ahantu hari abantu benshi ndetse n'ibihangano biba bike, ariko ubu naje nje. Yakomeje avuga ko mu mwaka wa 2024 uretse Extended Play EP yashyize hanze yise Ability n'abihangano bishya yakoze. Ati uyu mwaka ugondi gukora ibikorwa byinshi muri studio. Abakunzi banjye bakwiriye kunyitega kandi bakumva ko batazicwa n'irungu. Umwaka wa 2024 Konfi yari akomeje kuzahazwa n'uburwayi bw'uruhu vitiligo ndetse yagerageje kwivuza no hanze y'u Rwanda, ubu bakavuga ko yorohewe ugeranyije nuko byari bimeze. Ngayo nguko rero abakunzi b'umuhanzi Konfi nuko agarutse rero mu mwitega kandi mumuhereze ikaze nk'ibisanzwe. Reka mbashimire mwe mwari muteze amatwi aya makuru. Ni inkuru zagiye zandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Ukomeze ukore like, share, subscribe, utere na comment, ubundi uduhereze n'ibitekerezo. Tugumane kuri Ntagara Official. Mukomeze guhaha muronke.